Nakamasu, we are very happy to have you here with us today. You have chosen Yaguati, the new school, and it means a lot to us. We are delighted to welcome you in this special place where we have worked hard to fight against poverty. Now, to speak on behalf of the honor to welcome you here. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous remercions tous les enfants d'Akamasou et spécialement leurs représentantes. En effet, vous êtes l'âme vivante. Misaotranareo mpianatra Akamasu amin'ny fahavonona, amin'ny fitiavana. Raha manao ianareo fety dia tena hita fa manana hafaliana ao am-po. Ary izany hafaliana izany hita amin'ny tarehinareo. Misaotranareo amin'izany fahavononana izany. Ka dia sambatra isika manana izao toerana. Un tonnerre d'applaudissements pour le Père Pedro. de la communauté. Dovolite mi, da z vami podelim eno od najbolj znanih slovenskih otroških zgodb, zgodbo o Vitku. Ohatrany 10 000 hetsy na 500 000 ny olona mivolavolaina no tezaina sy nabiazina teto amin'ny Akamaso. Nous allons donner la parole au Père Pedro. Vemo kako so Slovenci dobri in pomagajo misionarjem in tistim, ki so najbolj revni, s katerimi oni delajo. Je ne suis pas seul. I'd like to thank you personally and the state of Madagascar for such a warm reception, and I'm really happy. I sensed, that you are going to try your best to help your people. That's your job, that's my job in my country. Let's continue to cooperate and do things. Krasno, krasno.
Hati Mas lah, hati Mas. Da gremo skozi po dol po stopnicah na to. Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, et de votre gratitude par vos gratitude par vos applaudissements. Enfants de Bemaswang, distingués invités, soyez les bienvenus. Welcome, Your Excellency, de rendre tangible la promesse d'un avenir meilleur à travers l'éducation. Alanisan san, so food chop chatale peso, kafane manufalalan.
République de Slovénie, cette contribution active est très Veliko bolj ganjena, ko vidim, koliko pozornosti za izobraževanje. Toda to sodelovanje je nekaj posebnega, je mnogo več kot samo diplomacija. V današnjem svetu sta prav znanje in spoštovanje do človeka tisti vrednoti, ki jo... Vers le savoir. L'école est une porte ouverte vers la vie avec ses copains. Vamos a amar a Zifana a Nifino a Fali. Sobrano, Nifino a República Madagascar. Bahwa kapanatina na rua, si kumparala. De chocolat, du miel, de bonbons qui vient de la Slovénie. Potica c'est un... Ministre, Madame la Présidente, Père Pedro, quelle énergie, Mastunaro Mianatador.